Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silin Sang Puya Voin Khan Chief Minister Pozoram Thangatelin MLA Sompalin COVID-19 Shridan Na Anla Assembly Budget Session Voina Budget Soy Hawani Ramchunga COVID-19 Shikai Sing Khatsang Srila Zali Pasari Mutsu Atharani Nimina Myanmar Sipai Sorkar le Mipuilungolot Inkara Buena Chua Rap Kha Betruma Mi Somthum Pariatan Thi Voin Khan Chief Minister Pozoram Thangatelin MLA Sompalin COVID-19 Shridan Na Anla Assembly Session Cholok Line Healthcare Worker 10 Kalchilin Vaccine Hi Anpe Ani Voina Vaccine La Te Hi Chief Minister Pozoram Thanga Puton Luya Pulalrin Liana Sailo Dr. Arlal Thang Liana Pulal Cham Liana Puarla Zir Liana Pukelrin Liana Dr. K Beiswa Pularin Tluanga Sailo Puketi Ro Kho Pusingun Lian Chunga Puram Than Moya Pulomo Mato Chongle Puzo Than Tluanga Te Anni Vaccination drive thọ thum na hnoya COVID-19 Shridan Hi Anla Tun Hi MLA 10 COVID-19 Shridan Na Anlak Masak na ber first dose ani Mizoram COVID-19 Shridan na pek mek hi Serum Institute of India Siam Covishield ani Chief Minister Pozoram Thanga chuan vaccine la vek turin puya soma invena tur mu chu ani ta chu pathian mal somna ro pui ani sarkar le damdoi mi te thuang zomzel ni se ati ani Coming to Zoram Thanga, Mizoram Chief Minister Kania, do not my can COVID vaccine Kalasova, do not pay Johnny and came out Johnny Ficalani Manlova, Canva in La Vicila, and Yatra, Sutilo Zuan that not he can treat Lava and Huna Po, Minty Boy Tania Vangin, Covel Sorcaro Pui Berbertepo, the boy to Nevangin, Etiana vaccine in Venatur, Mutuan Nitahi. Pathian mal som na ro puyania chu wangin kan va in la vek ila sarkar lamin atiangin le namdoi mi tenan tiangin zomzel ila Home Minister Pulal Cham le na chuan COVID vaccine chumi zongjong in la vek thei se ati thu asoi hei voin March nili hian COVID vaccine Covishield dose khatna kalavea kala katangin hei minute samni pangavel ani to thip zek bak chu ke ma hian enga danglam na kanei lawin ka thia kalom hle mai ala thei tura sarkarin abi thia zongjong ten he COVID vaccine hi lavek thei se acha mani ti kha kan sai duani Health Minister Dr. Arlal Thang le na chuan vaccine la chu ngai that thla ka ti thu soya Inti luina anilo chungin Chief Minister Howa vaccine an la chu lom omati thu soya kum somruk noilam tan po ti thei thuai anin be sei ti asoi ani lei windia ki po vaccine kala zo chia ngai that thla kang reng khop maya kan han soi howa windia vaccine kum somruk chunglam pang tan chon la mi se kan han ti ti luina chen ni ala wa kan honorable Chief Minister pe point se beratan Helaya vaccine Assembly hian arong la nei ingum basat kan thian te ho an la ro alo ke ti khop maya aba ki la hi chuanin kumlam bituk dewa dia wang hen ong to lom tian tam in garing to lo ba tin nakin a chuan kum som sung lam pang ti lo hian noi lam pang kan ko ro mun na kala siam pura ngai te la Assembly Budget Session Voina House Hunga Zona Pali Chan Ani House Do Kana Lekhapoimo Pali Pharani Finance Sangtu Chief Minister Pozoram Thangan Tun Kar Tho Trania Sarkar Kumlo Thar Tura Mizoram Summan Tur Budget Aphar Soi Hawani Zona Le Chana Huna Hian Land Revenue and Settlement Minister Pulal Rotkiman Mizoram University Southern Campus Muntur Ti Fel Alani Lo Thu Zona Chang Na Soya Mizoram University Southern Campus Munatan Pukpui Visiram Chung Hamau Sepram Chu Higher Technical Education Department Ne Pukpui VC10 an thlang ti soin minister chuan sarkaram ruak mimalram nei omlona nia hriat ania wangin dan anga lendis deal tura Higher and Technical Education Department malak na nga mekani atia MZU Southern Campus din tur hian thei to pa an bo zui thule ram chu anin pekfel thei thuai abe sei thu asoi Minister hen zo kho sang Assam Rifles ram zaw zong chu hector zanga somni pali ani thule kumsang ni paruka len lisiam ani thu asoi boka Assam Rifles in Sonatura Mizoram Sarkarin amo phurna kongsiam electric le tui supply chu thataka azo vekto thu po soin an har sana pakhat nia lang chu contractor lam namuang ani atia Assam Rifles chu relo teya
an chuat thei mai arin thu a soi bok Voin Khan Lunglei District Task Force for Immunization DTFI chuan chairman additional DC Puar Vanreng Puya Hovin officer an thu khoma Lunglei District Intensified Mission Intranus IMI 3.0 kalpui masakna bera malak na le COVID-19 ridan na pek mek chungchang le malak zel dan tur an soi ho he thut khoma hian sarkar lai puin no pangta hne na shri sang sang dan na arola petura ro manna asiam IMI 3.0 pek tho khatna chu cherhun PHC huam chunga khopania no pang pek turati mi som pakhat chu an vain ridan na pek an ni a tlabung SDA cha khosom paruka no pang pek turati te po an vain pek kim vek an ni a nu nau pai som pakhat pek turati te po an vain pek an ni ti tarlan ani District Immunization Officer Dr. Rin Thangin healthcare worker le frontline worker ten hena COVID-19 ridan na first dose le second dose to VLTF for sang upa le nana khir khan zol le ten hena pek dan tu ro manate soi honi bok Lunglei district a hian COVID-19 ridan na hi kumin January ni sompru khan district chunga healthcare worker asha le aganwari worker ten hena pek tanani a first dose hi mi sangkha janga somli pali inan la a second dose hi sangkha jani somsiri parukin la in frontline worker mi sangni za som pasiri ten hena first dose pek ani to bok frontline worker ridana pek ma bagal om lunglei khochunga VLTF ten hena naktip engineer tangkhian venglai baptist bek in Sunday school hall le chan mari baptist bek in Sunday school hall a pek turo manani a kum samruk chung lamle kum somli pangale somnga puka inkar nana khir khan zol nei te po Christian Hospital serkona ridana pek mek anni heti lai hian Kolasip district chung mun sang voin thleng khan covid vaccine mi sangni zasari sompani hna pek ani to ani Fostering climate resilient upland farming system in the northeast focus noya HNVT department in Kolbem khua asial in asak le tui khura siam te chuwain khan champhai DVO Dr. Bizo hinga hong Dr. Bizo hinga chuan sial vul chu ezuna tlak ani thule mizo te thenlunga abe tlata wangin shalna konga harsana omlo thu soya second installment pek chole mai tura boipui mek ani thu po soin harsana omtele mamo angte sarkarin angai venrengani ati Trendarani ma champhai district chunga sial vul khosom ni anom meka heng zinga khosom than masak Kolbem wangkang nalan tualcheng khuangleng lianpui sajep wangchia samthang le far kona sial vul tu te hna focus project kaltangin sial vul tranpuina le chom dona pek chuani a first installment kaltanga tranpuina pek chu manga na thode chu voina hontak nen hin honzo ani Kolbem khwa hian sial vul chung khosom ni omin sial za somnga an en kolmek ani Chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani ramchunga COVID-19 shikai singkhat sang charile zali pasari mu chu tharani a shikai mu chu to hi viable chakhat noi som bakhat singa le sang ro katling to a mi somret pakoin an thi pui le a vain noi khat singa sang sari chuang in an thi pui to bok ani heti la hen ramchunga COVID vaccine hi viable chakhat noi somruk progrle singkhat sang ruk pek ani to a dar kar somni pali kala chungin vaccine noi kwa sing kwa sangli le zali somnga pani pek ani ramchunga rive enkol damza chu zazela somko pasari point bial pathumani a darkar somni pali kala chungin mi singkhat sangli enkol daman oma ti hian rive enkol dam to zongjong hi viable chakhat noi riat sing ni le sangruk antling to a rive mekin noi khat sing sari sangthum le zali som pathuman oma hi shikai za ta tangin za pakhat point panga ani Prime Minister Narendra Modi chon khovela butun tilar konga ma Indian Ashwai Thechulom Omati Thu Asoi Voina International Year of Millets Chungchanga Twitter Thuthona Pumodi Chuan United Nations in Kumsang ni somni pathum chu International Year of Millet apuang le ramtam takin an thlop chu lom omati thu soya Indian butun tilarna konga ma shwaya hi chotha mitin an ei thena tu le lo nei tu te ham thana tur malang poimo takani atia Agriculture scientist le startup te tan po zirbing na le ngai tu na thar ne konga remchang asiam sakdon ani ati Nimin Khan United Nations General Assembly chuan Indian athop kumsang ni somni pathuma International Year of Millet apon chu apoma UN member ram za somko pathum chuan herot na hi anpom ani Nimin Kha Myanmar sipai sarkar le mi puilung olote inkara boina chho rap thak bertrumani a UN Special Envoy Christine Schraner Bargainer chuan Nimin Khan mi somthum paret an thi thua soya hei hi February ni khata Myanmar sipai ten sarkarna an he chu nu tanga ni khata thi an tamber ani ati Myanmar Deputy Military Chief
Showin nen anin biakna ramthen khat atangin na taka chanletna andong ngei don ti ashrila Myanmar ruai tu chon shekna ano tok photo a andam khuchok le thawang tin a changlet ni in P Barner chon a soibok yanguna chon mi pariat aitlem lowan thia anjinga mi pasari hi khopui marlama mi puilunga lote hoizonga sipaiten silai an me po wanga thi an ni a mayowa a mi parukan thia Mandalay Pakan le mianguna thi anom bokani heti la hen ASEAN ramshui tu chu mi puiro le na din tharle Aung San Suu Kyi kai shoi mi pui sarkar siam le turan norna konga anin thurwal hlei theilova Myanmar boina chu thunun ni se ti nan ngen chawani US State Department thuang 2 point tharum thona pung chhojel chu US zona dem ti soya European Union point ral thuam nei no civil mi tele damdoilama thokte silaya ka anni chu khovel dan pui kalani tin an dem thuan soya tuna hian Myanmar ram chunga khopui le khote sangsanga sarkar dolo na hi kalpui chunjom zelani a hengzing a hen an ram khopui ne pi to le Mandalay te po antel ani Chanchin thar cherti topna na tang pui Voin Khan Chief Minister Puzoram Thangatelin MLA Sompalin COVID-19 chidan na anla Assembly budget session voina budget soi hawani ramchunga COVID-19 rikai si kha sang sarile jali pasari mu chu tharani nimina Myanmar sipai sarkar le mi pui lung olute inkara boina chu rap thak bedruma mi somthum pariatan thi chu ti jong chu chanchin thar kan pon thei chu ani